me na Kofi ti oye busie panyin no o soro asaman do na o de kura mi o de kura court na o de kura court na court no wo bu municipal fofo de won tum ka fa obi na asase na ho ara won fo board ngodo eyi nti won tue da mempete sika no fa ma ebusua no na wo da ahye won adwumi da wa to won tahwe wo da ahye won adwumi da wa to won tahwe da mempete sika no wotue nti wotue wie no ebusua yen won hye yen yan hyehyɛ biara so what's why yan hyehyɛ a anaso da wa to asasa won ka fa no nkratai won fa mbara machram won tum ka fa kratai o kere wa to na mum da mesika wotue no obotum na wa odi document da ba na ono nkyere da wa to on kyere da wa to jo nana ya say ebise bio ebusua pay da membe kwesi to Kofi na abredo ma obende wuntu ampata sika no fitina membe ya besise sere eba no mar no we pa fon bio oh mpanyin sa para de we no kokol so de me yin no mu wie oni tira ma meja na maran na sa afi sumpo na mademaze srade bada mutu bado na won bo mu pa minister fa adam ma be sra wona aze zoom la anyo no adam ma sra wona aze University of Cape UCC jomo ya woto wo bodo gwa moto wan kra da ma be ba sra wona aze min sra biara aze me hyada na me ye me piasan bi agina do enti nana se share community connect coastal television se ya bete ya de na mro be ma adisha wo won kanfoa won boto won wa koma to won yem no nka ba na afi biara yarbo bi ni ti biara oboshe nkanfoa aba no mo ni to afa border sam no oh border na de emi na na fa motada akon oye me fie oye me nje border no wo ho oye me fie maya nwa ma chere o de mi go ma ha o sana wa won bram bibiara ni bia mbram bibi so ai dan ne mi gine yuwa mi tu mi gine yuwa jo nana won beniti ye seda yen won ncher won komo aye gbem na mom bra yibu pe mu Nkanfoa no adehye wa asam nye de insuta no kwani no wa ba ya haw de be yeten hin nechi dama dzeko kar kwanum chede insu chede wan tunto fi kakra anade wan pati na insu refa nkofa woto na dama no muri asemi isomeda oh dame go tesemi na kwara Nkanfoa insu yire since 1964 ni nsu shase de origin Nkanfoa na oba 20 years biara nsu oba afize yama asese wim kakra yinti no de ma ya yihunu but ono kura po kakra biara afi biara nsu ofradin bia o shase ege yina gote road yo he yina nsu tum yama walo nsu yama ogote de nchena enwana wo mechi he yina la nsu boko ho dem poverty ya wa ya meheni nna nka no ya poverty no ho no ye gote a bridge nti wore ye road na we ya poverty odikan we ya no kol ofiwo yakasa ho ko yase ya che pe bridge ya hwan de wa ya ko we da kan mo wa ya ebien o ya ebien sinsu tona sif ifi kakra ba hempia na che nsuno waka watu esikrum nkofo ho dem na obo hye ho ye baba ya wodo no na nsu se ye nsu yen bema oba fa hwan so oba ndama won no wa asini nala o de ugwan fi ho dem kokosor no nti nana meyi be say de damo ha what de mi ebra no marpati na to afọ oh me twa no ma won ho papa bi en de twa no ma
Sunday abanku anumana ye start YouTube na abanku ya bi ne obeye da me gate ya da abapem da me bridge nanu enchama sa aban twempi bi ameka ombo mazin na za wa ya abapem he on fon kwan kapem house of chief ena meka ho na etwa so de kokopem house of chief junction ne do a on Nkanfoa yin da me Friday and the insiri ye da me hawi bio yin ya de sada mesa ban pempi biara makasa fa ho makasa fa ho na so aban da wa bedi obo so na edwuma padu yinti on be no motiado na nche on fanka pen house chief na mo yisum de mfie ba asa wa ka onanyimizi odo ya na wako odo ya na wako ebusia yanye na ANAFO otodo akono Nkanfoahen ono na yere bokoma na wo mbere nti yesene si wo be wo mbere nantia Professor Evans Fifi Atamas nkano amampin wo man ganam papai wa bobo Nkanfoa man nokwar hwehwehwem kaka ma ya atase de we bisi ayasabia clinic we bisi community center na technical vocational school or bisi no when we na onya ne ya mefre anomara yibupem yibutu no Nkanfoa chede edan we jeso mu ya esato ne mu nyina ya kokonene inchance dani na no da papa na anomar ban na yutafa ana wetu da fadam technical vocational school otidemi Nkanfoa yetu anomar wo ho papa minza kohwa January ara yakwa MC wo yakama na official pa na yewie yadin ya adisreda otidam kankala da me school deni a wa kaifu mu we yere kwakoto yasanala ombo moza no fancy from non hwema yesu ye school mada chi bia Nkanfoa ye krabahwe ti yetu anoman papa nana se yerka school na hwebedo wa na ta se nyanwo nana no ma asasa ncha papa ontumi nye edwuma otidam no ana ikro na nankasa ọma nankasa so ebe na de na wo ya fa school nan emani yin ska yebotum ne ihe ya aka ne ye de tuaro eman yin sika yebotu aka ye de tuaro yin sika yebotu ya aka ne ye de tuaro nti ye be na abana na yare dan abana na yare dan MP wa hyenbo da mehu wa hyenbo na MP ni bo na wa hyen no besinde onka hwe because MP ansa na ye gboto abama no ozo no na ode be hyenbo mebara maye school deni mbe a ogboto aban odikan no MP wanto street light ngoko 20 mpo aman Nkanfoa man ya hwe so ya to abaman besinde onya hwe wanto street light ngoko 20 mpo ama Nkanfoa so ya onname no board be hyenti because ne ya kwanda de obebo abaye na so wentumi na wanye besinde we twamfenum MP no we twamfenum ni fiesia na ya ashasi ni ya nechi omba ho wa nche bia nana e bia ho so won kra nkaka hwenkyere ntro ma no so ato na adwene mi ebe ya aka bibia akeren da beda onchore bia na ome ye community bia ye kwa kwado do ho ona MP na ome ye kwado do we ye nka hwenkyere na cha ome ye kwado do ya ye nka hwenkyere na nche ihe ye nkwado do ho nche ye nkwo ne ye nkwado do ho na wo kwado we wase na efu da America na wase efu nche mbia ye kwa kwado na asaman de busum ni mo ba na wa ba start on se ye kwa kwado do we no na ide mesewo meyin saw da bia medase misere tata wa kwado ma ho na ase na efu won che won kro won kaka hwenkyere MP mo ebi onyim da won da we
onyim na ya do we you twa kyerɛ wo twa wo de kyerɛ nto onyim ontum nka na onyim enti ontum ba Nkanfoa nka na miyim da ma agwa do ontum mba demen ebe onjira ontum nyina afam bia so do no nka na mo nkɔhwɛ onyim moro kodu nyinara jo nana wombe yan beriti ya de yan komotwetwe ne besi na mom yarmo kwan na ete wade srade na we bisade e da to aban na nkwankro yanyim titara Nkanfo won hawa wowom zama body bit them go to your way na yin school deni yi ma de srade kase pa mo hwehwe ma aban wa ya am say aban oye go te orukọ kapim oye main junction ho no oye dama school deni mayana hey aban ko fu bo manu da akosuru biu the men afi onye sisi a wo san wa manu do yo edi nana anafo etoda kono Nkanfoahen nana yabada wase wo mber na dagira enya na yin Coastal Television de pay enya boko we de wase bebe nda asibi anyo ebusafo yanye nana anafo etoda kono Nkanfoahen ono na yin na bonkoman na munua ba mede wase message Facebook oye danu wukuda no nana se onya royalties bia do ye municipal do ye UCC fo do ye Zoom Lion obiara mani sika bia enti se minyimara Zoom Lion fo won kata sam kere uche na nakawa mpocho mi hu da man kata na ye deche bi se na bank kura kwa okagire miskan na da miskan so ebe edwuma poti na wode ye na abonchirim na mu nyim bia wo information in the TV enti na nane chemi mi de erehwe oboto wa komodo na no hu asembisi echi nso yasan yachere ebusema na ye womra mo ye fir yanye nadmo fo bobon komo aha yanye nadmo fo bobon komo ye wi a yanye Zoom Lion no so yanye bobon komo sande ma ye ka yina no wona me ye ka ma hon ye ka funin na ye ka madampan na olun sufan nadmo fo ebrade na wo ya fa ho na ose border no do onya hwimfim Zoom Lion no ye municipal ebrade na wo ya fa ho yanda ye womra na yanye nadmo fo bobon komo sisia yankwamra